ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Khanang ban pensuk yagi pai ba nong song snong jong jala ban ai jing tip mardor shaki Pulit. Haba ki lap ni ki yo bat yaki brio ki badon kti ban khaye ya Drok. Uba poleng do ubalong menteri jong tanat social welfare. Haga khan nyu tarik urisau arjar arpulai. Ula kentu yaki pai ba bakin ai jing tip marmar shaki Pulit. Daga ba telefon hau number iwe ar. Haga jing keren bat kilat pathai kubor uba poleng do ulayatu baka sorkar kala tauru yaga advisory board hapo ka NDPS Act bayaki kies jongki nong khai Drok ki bala syakem on shong bishar dagani ka board bat yaki kerteng jongki ba syakem on ai daga tanat Pulit. Ulayatu baka tanat kampo yeng kala terwa ban besut yaki kendon ki ba kamper king hapo ka an kenang baka numdon kanu ka jing syak pendik jong kino kinong syak ring sai pla lani kinong sakhi. Kijing ekran kalong keba seiso bat keba nilayok shibun ki input naki shnong te briefly di bub palak points palak ekran dari lingkot kalong keben kong shwa kalong ba kumdo bangin institutionalize ya kijing isin benta juki do pas shnong kebamut bakin long ke benta jong kanika dream mission ya ke bago policy statement ru ongkupta baki dei lupaki stakeholders di ladang ipek ya ke statement hanne kalak kenshai ba community engagement through village health councils de ngirangi perhat ba in constitute but institutionalized no ya kiniki council kabar kalong ba ngla Pyntip ru ba nakaliang ke polis bahaba kidan ki jingja jong jing subay jing dan joki brio ki badi drugs kadan ka emergency number 112 sispa har ya ki ba ke lak ba ki phone but nantu bedaki polis kidnap ka badan kam ka ba lai ka badan kam bah kolong ba apa jong jeng kran kalami baki dan jibun ki brio ki ba syakem tambah ki like no plot andai na benta jong kani de ni ladap kumbala Pyntip na kani ni ladap pan constitute ya kani ka advisory board apa jong ka NDPS Act but kani ka advisory board daga bagi tahu ya ka kamut ba ki case jong kini ki offenders oro ni put up ya ki case jong ki bat ka home police kan forward ya ki keteng mah syaka advisory board kan review ya kan preventive detention order ke detention ke pamut ke bala ben sedang nak ndru benai bat hadin ndru benai kini ka advisory board ka syong ban review ya ki case de Kabamut bagi hapan klaim bahai ki kes kenang ba kini ki offenders kila benlek hadu license hapo jongka detention kepasau kolong ba ke ingin propose ru ba ringkat ba home police department bagi dan ki rule ki ba khamlong stringent ki ba kham ting hapo jongka ni ka act kenang ba kanam dan ke harassment yaki brio ki balik kum ki witness dan yaki complainant ni long committed ban yakun but ngingat ke community ke jat bendrio ki snong ki tahu borok ki long committed nama ni UI ya ke jengjot jong ka imlang salang lingba jong ke ni ka jingma te bat menta ki snong kum menta ke ski kiwan hodor pasnong menin kiwan kiseng samla golf links ke bamut kiwan syakmat maki ban terwa ya ke jing kersyat hakni ke jing kot de nak kata ngan nomlong ban padu jing kemen menong ba nginum la